Esente zizirana zitekwa mu mbalirira tinete ziyambira abahingi n'abarisa okurigiriraho abahingi n'abarisa abutayari west yatayiraho umurushema aho bashobora kugira ngo nubwo mbalirira herikubekozerwe sente nizikoma mu office zibura kwika aha abahingi okumanya kibarukwenda aho nembaze rukwija kurwo mu government nibagibaguza ku government tiyo sente nyingi zo bingi n'uburisa naningira ngo esente zireka kwerera mu office itwabe nyuma tukaguma tutine kitwine so naninteka ngo esente kuzirije zitandikira hansi umurisa amanye ngo esente zo kugura embazi zuruho kandi anembaza aho kujugura na yero esente zo zikize direct account yanje bateho paperwork zitajya izaraba abo kuba abayiguru nashitama Kampala mu agriculture apuraningira nyowa hansi hatutarwa takumanya na maniwa ninjita munta abakoze nduyingana ki kuba kureba sente nyingi zazo mu mbarira bateka ngo nibija kuganyurwamo konka no kuba kuriyo kujemente emwe nibabana babashashuza nayo kuza kujijema uko bashashura nangwa no bakubamba bagemeze inde ndwara zone no burangu burinte shiringira 10 kasho mbagete ziba kuba babatire mezenke shingira 10 ninke konka bakibeyo bakitiro mbagete umubuna ko ubu aho kitoke kiri kugurwenshe ko abahingi baferirwe kiri kumara aho bashabangweze sente nyamwengi ezorekirwa mu mbarira bazitaha kugura ibyoma ibyo kongera hamutindo kicendeza hakuferwa biro ubu twakubire ntureba ngo kitoke kikaguma mu kinensha abantu bakacikunda abahingi bakacikunda ntwazo mvari addition kandi vari addition eje yo kureba nereta esente nyingi ahabo kubikitoke no bano kigobe mirundi mingi so amani mingi batha machines na mnonga nko gukora wine na nebindi kutana hakongera hakugura ibyoma Emmanuel Kakuru yayitombuye terecoma cyebitoke ecyanya ruzinga ho mu Bushenyi ecyahirwe sente nyingi abahingi bataraganyirwemo aho yashabaha kintu ecyemihendo ngo hagire cyakorwaho imihendo mu bantu manya ngo oba n'umwaka gona ekitoke cya kiroziti nikitunde mitwari ibi kigumaho mpaka konkano batwesiza owijana shirinye 13 akuba nozenda akugura iki government ya bene tuyambeka twarankanya ruzinga tero tinkarebaga bakwija ngo nibatware bitoke umizina rya government ngurero twenda tubugurize hamwe nk'abantu aha kintu cy'umwani no bunagwo gushazire beyi okutana hamwe ako guhwire umuhingi namanye biro kuba bikozurwe okwika hakushoroma okurigirira ha Steven Katwiro munda aho arukakanisiza kimwe abarukushitamo ma office okuteka tekero umuhingi no murisa ani kwingana guti nayenda fataze kwinganeti omuhereza director oija ku supervising konka ku planninga ku rugeruguru umuntu arukumanye cyaro kukora nuwakumanya okunkukikora ninye kumanya kiteki aho nkiguma kiri green kiti hata no rebo gomwani gugireho kumara umwaka gona ninguma ninshoromaho kandi guriyo nugurabi okunkukikora ninye kukimanya so nintekateka ngo abantu bahansi nito tushemeye ko bantuhereza abahiguru ekitwetenga bakashumya ebintu embarira yo mwako guhe 2025 heyongire munonga wagerageranisa no mwaka 2024 esira retirwe aha kutungura hekitara cyo kurya no kagata aha kubuturo mutindo kutana hamwe ako guhwire ogubire kuri agro industrialization birukoreka aho kucendera kurga ha trillion emwe na billion mwenda okuza ha trillion emwe na billion mukaga umwako guharukwija kongerwaho miliyoni 8 ukuyamba abahingi n'abarisa abo kuzaza otiriho n'abahangu umukucoka imbibo hekintu hekirukoreka ukuremeraho umukubutura hebyo buhingi no burisa gasha kwa Gerard tugumo muri shema aha Butayari West nga ekizibuwe mwero kwa sente nato mu bishote ha ekyo kijja kugonjorwa abembezi bamurikira President Museveni ukwara abantu barakwenda kubabinga hitaka erohwa hata abantu barakwingana bishatu umusawo yaguwaba ababira abantu n'ibikumusatu buri ukoti kufidi kabanda rera wakibanja
naye abanja babibanja yagula mu 85 oyo naye asumba wano atuwabira mu kooti era tuli mu kooti. aba President Museveni yagira ngu enshongezi abiri atari kuzimanya kandi yagira ngu naija kuzicondoza omu kwezi kumwe. kyabadde amanyi ettaka liri ery'ebibira ery'emukasa wabula soosino yemuliko wano. Therefore, I am going now to study the issue of the land. N'olwekyo pulezidenti agenda kubanga yeetegereza ensonga eno ey'ettaka And the issue of the PDM money. Wanyuma Museveni yavugana n'abebembezi ba district ya Wakiso aha kishayi kya Wakiso. Amakuru aga gashoka Adolf Ayoreka aha Tayari West.